e whaatalawa tu le whakawhungamafuta mai ana te do i nei a sunga fua ai alo maia o se whakapoponga o tāla FOU mai lau le te o Polynesia i Samoan nei. Ia tātou tala tumua, ua whaongale wa asami o whemalanga inga i le wao tuila ma upolu e whaonu whale mai ai whala au whaasaina mai Amerika Samoa i Samoa. Se au telenga mai a leilua a mesene Daniel. Ua whamawina i nei leisi fo i moli maul a vea ai o Amerika Samoa. Ma wha awala mai o whala au whaasaina o tātou tunu. Ina ua maua matao fiai al ofiso tiutei matao tuia pia. Ile stona i talwai lua novema le uta o Samoa. Na maua ai le tasi tesi ma le 5 kilo kalama o mereferamen po o whala au whaasaina. O ta ua whaamtalanga whaalawa i tele ma le ofiso tiutei o whaamomoli i o whala au whaasaina na maua au na nā i to tonu o Samoa e malo le aisa. O le uta na taunu umai tutuila. O le mea tia leo wha ngā mai. E le au wha tau whala au wha sa wailoa ai. Le wha awa waipea o le tau mawhainga e au mai wha na nā whala au wha saina. Male matau tia i Samoa wha awala mai o loa mawapea. O le taimi lava na mawaina tau fia i loa ma le uta lea. Ai whai alo le tulafono e pei o nā langa tatawai. Tau fia i lava fo i malea li i lena au mai ia o loa. Ma wha se atua i loa i le ofisa o leo. Whaatasi ai ma o loa matau tia na maua e wha awau ia ia lato su engana whai ei mōlianga. Whaatasi ai ma o loa matau tia na maua e wha awau ia ia lato su engama whai ni mōlianga. Ma vi i ai mtanga luenga o tiute le mātala o lana au whai ngā luenga i le wafu. I le su enga o loa tau nuu mai le waa mo le puipuia. Mo Samoa i o loa nei matau tia e tau nuu i lau whanua. Wha awau ai lava o na whai nei ngā luenga whaatasi ai ma le leia o mea whai ngā ruenga e whaatino ai su engai le wafu. Ma le K9 po tai whau sa songi. Ai o le ngā lulu e whaatasi ai ma paanga whaavau malo. Idi sio TALA, ua mapule a inga o le li ina maliu le whaanawela me tau ta vale. Ina ua maua TALA, ua tau nuu le fo mai whaabitoa mai fiti. Mo su enga, le dua mesene Danielo, ma se au telenga. O le umi aiona ta atia o le tino maliu o le atali il fal maliu mtu atua. O le umi fo ile nao na polonga langona o le tina le fionga ia whenunuti na o TALA o sa le longa. Sa nol tina ina ua tātou fasilingia wa umo na longo atu lātou. I le taunu wai o fōma ai i Samoa le vai sonei. Ma whaatino ai loa le ngā rua ngai peo na mana umia. O le maliu o le atali i o le tamalia sa avea ma pāsese. A le ta avale le pulenga o le suava i le na la vea mai savai il māsintaluai peitai. Ua sui ai fo i male mōlianga o le aveta avale mai le manu ai o le tangata i le aveta avale whaatamala. I le aveta avale whaatamala wāfua i le maliu. O mai ai fo ina whaatino tu maanga le ainga o le aveta avale e pe o le i fonga ma le whaatu e senga. I le ainga o lona toa lua o maupa o lo ai i sa le lolonga. Matalia fo i le ainga o se tasile o anga e wha mama ai fo i se whaasalanga o le aveta avale i le taimi e wala a wale mata upul wha amsinonga. O le vai sonei ai loa tonu ai se taimi e watuai le tina maliu i sa vai mō toe sao ninga. Ua whautua ina le ofisa le whailau tusia le malo, ofisa whaasana lau mai whafo. E te tau, o na whaia mua lātou su enga i le mafua anga le mata upu, ua whaasaina i nei le Samoa Observer, mo se taimi le tu mau, se au telenga, mai a le lua a mesene Daniel. Ua talia tuai nei le ofisa o le whailau tusi o whaasalalau ngā le malo, le Press Secretariat, i ofisa whaasalalau mai whafo le PINA Pacific Island Nation Association, ma le PFF le Pacific Freedom Forum. Yo la ua fo ia tunga lunga whaatatau le mata upu o whaasalai le Newspaper Observer, mai whaatala noa ngal pāle miam tu stala mo staimi le tu mau. O ta ua le ofisa o whaamtala ngal malo Samoa le tā ua o manatu whaali mai whafo. Ai o lo tu maua Samoa le whaatawa ina leo le saulutonga au whaasalalau. Ai o le whaamanino ma whasanga inga matu stala. Tā ua telefo i o na whaailoa le mafua anga ua taati ai nei i le whaai unga le malo. Mua muele o se tapu i le saulutonga tu stala. O le taliatu le malo i le whaawa waipeo na le ai o se usita ia e le Newspaper Observer ta iala o lato ngā ruenga whaatino. O le whaai unga o iei nei e mo na o le Newspaper Level Observer talu le whaawa waipeo le unprofessional behavior le ai o se tu whau tuaina soli tu la fono tu stala ma le whaawa u whaamtalanga se whaase ai tangata mo se taimi whaamawina. E ui o mawawa noa wa watu iai whaasa o ai le se ai o se whiutana inga ma le whaale leia ai whaawa lava.
Ele o a fiai lava se isi ofisa whaasalau I Samoa o lo o whaawau lava so ta inga au fiai ma ofisa whaasalau mai whafo. Lua e tū mau lava le mālo I lana whaai unga o le awala leo le alau mea. Tolu e whaatawa fo I Samoa le sa o tonga o whaasalaunga ua o se mata whaioi wha. I lea ma le tatau I ofisa mai whafo o na sa ili mua mua le atoanga o whaamtalanga a o le I whaia se whaai unga a wa lo o awa noa lava Samoa ma tūtū mau pei lana whaatem kalasi. E au fia il fai mea tonu mal sa tonga whaamtalanga. Inisio tala, e sa vali le vai tu lao le fo la sanga, a le li ilo ia leo leo, le a fionga ia tai malilangi, le nafo tai malangi, ma le wha moe e so o atuai, ma fo la sanga mailo ia, a le tu te e le so, le dua me sede Danielu, ma se au telenga. Ina ia whaia se whaai unga al whaamsinonga I le mta upu ono maa sino whaata atiatu ilo ia I tu whaamsino. E tā penai ala tau fōla sanga po le awa fina winai mau o mai a fōla sia. Talu mai le maa sino meo tau sanga nei. O le mta upu le vao le tua leo leo whaasanga I le sunga la o le mali e tō planta I vao le Watea Schmidt. Ua avea I nei ma pale mia o Samoa. Ma le isi to a wha ua mōli e whaata si au fia I Samuelu le au, si vai kepi, whepu le a I whai mata sua, Lisa Schmidt ma whaatau malama li o awawa. O le mta upu leo lo o tula I aile fionga tai malangi le inafo mo le tutangia leo leo. Ai o le fionga Miru Lui, Maloia, King's Council le to alua mai New Zealand mo le tu te o ta wailunga. Inisio tala, e tau lia I whawhipe palulu, ai manui ai a inga I Samoa nei, I le ta vale o le rulu, o le sa ili le amio tonu, le dua me sede Danielu ma se whaupuponga. O le ngangol whaafitai mal whaamalona la walunga I le ngangol tamao le ainga le ana manu malo I le ta vale Land Cruiser o le whailonga momua o le lulu o le sa ili le amio tonu. O le whai ungo le vai asa talwailas freile lena tau awai e le ainga o ala e lua tau whasala o vai sala le ki o le ta vale FOU. Mai le taitai o le ausa ili tupe le sunga fe pulia I sua. O le numera manu malo na whaatau I New Zealand e le alo o ala e lua tau whasala. Ia whaia onga ala e lua. Matusi e le ngolo nā tali o ne tana tatuhi I le pepa na malo. Mai ua wha mea lo whatua I ona mātua ia ala e lua ma ai lini tau whasala I vai sala. Wala te le masina talo na umona se I le lulu. Ai o lea whatua ave le ta vale. O le ta vale lo na lua le Hyundai lu o lua wha SUV le na malo ai DJ o Hawaii. Ma le lo na tolu suruafe na manu malo ai wha nunu whila wai o mangele New Zealand. O tala FOU na mai lau le teo po le misia mo se sio na whaapoponga I le aso atai au, muri tele amtango le rewe aso, to whaasui.